pagi ini rencana berangkat ke Sorong dengan batik air. Alhamdulillah segala puji pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan. Ini di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Semuanya ada. Kalau saya tidak berani. Terus mau tadi sama tim Waktunya life jacket battery terendam air. Life jacket should always be included in emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are out of the way. Defect your life jacket more than sharply at the right time. Should the life jacket fail to inflate into the red tops, the light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan berada di dalam kantong kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama setelah pesawat tinggal landas. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight.
tiket. Jasa Liga Alfa terus 20 apa saja petugas. Mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bersama kembali dalam penerbangan berikutnya yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to the meeting of the airport of Malaysia Airlines. Pada saat sama usahanya speed system and aircraft system for complex stop. For your safety, please be careful with our boarding arrangements. Just note, before leaving the aircraft, please take your personal belongings and the seat in the seat pocket. Ya, sudah.